Όταν ο Πέτρος, ο οποίος είναι γνωστός από τα παλιά, μου είπε για να συμμετάσχω σε αυτό το φόρουμ που συσχετίζεται με το bullying. Cât l-am invitat eu la acest forum care are legătură cu bullying, Το δέχτηκα με μεγάλη ευχαρίστηση, am acceptat cu bucurie, γιατί έχοντας από το 1986 din 1986, fiind στη δίωξη ναρκωτικών της Αθήνας, la lupta împotriva drogurilor din Atena, ασχολήθηκα με τεράστιες υποθέσεις που ξεπερνούσαν την Ευρώπη και την Αμερική. s-a ocupat cu cazurile care erau globale, erau peste Europa și America. Είδα ότι τα επίσημα κράτη, όπως είναι η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Ευρώπη γενικότερα και η Αμερική, Am văzut că statele oficiale, România, Grecia, Europa, America, ότι αν και πιάναμε πολλά ναρκωτικά, πιάναμε εμπόρους ναρκωτικών, εν τούτης πάντοτε είχαμε νέους που γινόταν χρήστες ναρκωτικών. chiar dacă noi încercam să oprim fenomenul prinzând comercianți, totuși răsăreau mereu consumatorii noi. Πέρασαν τα χρόνια Au και trecut ani πριν από 4 χρόνια, αφού παράτησα τον τομέα της δίωξης ναρκωτικών, și acum 4 ani, după ce am abandonat oficial lupta împotriva drogurilor, σκέφτηκα να ασχοληθώ με την προστασία των ανηλίκων, s-a gândit să se ocupe cu protecția copiilor minori, των υγιών ανηλίκων όμως. adică copiilor care n-au consumat, copiilor sănătoși. Γιατί βλέπω ότι τα επίσημα κράτη και σε εσάς αλλά και στην Ευρώπη ασχολούνται να μην μπουν τα ναρκωτικά στη χώρα, να τα σταματήσουν, αλλά περνάνε, και όταν πλέον ένα παιδί γίνει χρήστης, τότε ασχολείται. Κανένας όμως δεν ασχολείται με τα υγιή παιδιά να τα Nimeni nu προστατεύσει se να μην ocupă ξεφύγουν. din toate statele cu copiii sănătoși, se ocupă tot să oprească comerțul sau să se ocupe după ce ai început să fii consumator, dar nimeni nu se ocupă cu această secvență, cel puțin din ceea ce zice el. Σας κάνω αυτό το πρόλογο γιατί βλέπω ότι ασχολούμενοι με τον bullying, αυτά που γίνονται κυρίως στα σχολεία, Fac această introducere pentru că văzând bullying-ul ca violență, ce se întâmplă la școli, τουλάχιστον στην Ελλάδα η κατάσταση με την παραβατική συμπεριφορά των ανηλίκων έχει ξεφύγει. pentru că în Grecia a ieșit din orice control acest comportament ilegal al copiilor. Βλέπω ότι δεν γνωρίζουμε τελευταία ότι τα ναρκωτικά δεν είναι αυτά τα παραδοσιακά που ξέραμε εμείς και εδώ στη Ρουμανία, γιατί είχα πολλές και καλές σχέσεις, ότι δεν είναι αυτά που ξέρουμε, η ηρωίνη, η κοκαίνη, η χασίς. Pentru că acum drogurile, substanțele nu sunt cele care știam eu din România, pentru că și România erau colaboratoare în activitatea mea. Nu sunt heroină, hașiș și așa mai departe. Ele problema. Είναι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουν εντοπιστεί γύρω στις 1.000 ναρκωτικές ουσίες, Sunt peste 1000 de substanțe, χημεία, συνθετικά ναρκωτικά, adică din ele care sunt sintetice, τα οποία παράγουν τα ίδια αποτελέσματα και πουλούνται σαν τα παραδοσιακά, πλην όμως είναι χημεία. care folosesc același circuite, dar e chimie curată. Και εκεί ενώνεται αυτό που κάνω εγώ με αυτό που προσπαθείτε να Și simt προστατεύσετε eu, εσείς. aici seamănă și se împrăcișează ceea ce fac eu cu ceea ce încearcă și face acum Simona și ceea ce faceți aici. Θα πρέπει να ξέρετε ότι όλα αυτά τα παιδιά που μπαίνουν σε μια διαδικασία σαν ενεργοί στο να κάνουν το bullying, έχουν παραβατικές συμπεριφορές και εκεί βρίσκουμε και λίγα ναρκωτικά. Zice, unde avem bullying, se vede că în spatele lui începe să circule și multă substanțe. Είναι η κατάσταση, παίζει τουλάχιστον, σας λέω για την εμπειρία μου, αυτά που βλέπω στην Ελλάδα. Adică din ceea ce văd eu în Grecia și putem să vedem, acolo începe să fie problema.
Είναι μια αμφίδρομη κατάσταση, θεωρείται μαγιά. Se consideră șmecherie, ca e șmecher ăla care face bullying-ul, ia și substanța. Συνήθως τα παιδιά που κάνουν bullying βρίσκουν κάποιον ευάλωτο και από εκεί και πέρα εκδηλώνουν επιθετικές συμπεριφορές. Στη συνέχεια έχουν μία ενασχόληση με αυτά που σας λέω, με σύγχρονα ναρκωτικά, τα οποία είναι πολύ φτηνά. Cei care sunt agresorii de obicei, noi am început să-i asimilăm cu cele substanțe, devin distribuitori și de substanțe chimice. Και υπάρχει μια κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή επιδεινώνεται σε εμάς, Se înrăutățește situația. για την Ελλάδα που αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ξεσηκώθηκε και ασχολούνται πλέον πολύ συντονισμένα με αυτό. Να σκεφτείτε ότι εκτός της ενδοοικογενειακής βίας που έχουν το panic button, τώρα έχουν φτιάξει μια εφαρμογή στο τηλέφωνο που μπορεί να το έχει ο κάθε μαθητής, ας πούμε, λέγεται Safe Life. Μπορεί, Există două aplicații. Una este pentru panic care s-a dat la femeile agresate. Acum, al doilea inițiativa este că există acest buton care, pe telefonul mobil pe care te poți anunța. Εκεί μπορεί ένα παιδί, ας πούμε, όταν θα αισθανθεί bullying, να μπορέσει, θα μπει μέσα στην εφαρμογή και με το που θα μπει αυτομάτως παίρνετε το μήνυμα και ασχολείται η πολιτεία πλέον. Și se ocupă, s-a asumat statul să se ocupe cu toate cazurile în spatele semnalului care vine din acest buton pentru copiii care suferă de bullying. Da, în Grecia ceea ce... Da. Ναι, στην Ελλάδα. Εγώ μπορώ να το συνεχίσω έτσι. Αν με αυτά που σας είπα χρειάζεται κάποιος να με ρωτήσει για να Ce vreți să απαντήσω, întrebați, μήπως întrebați. είναι Ce πιο că eu χρήσιμο. pot să fiu util pentru că sunt în această lume, în interior. Și o știu în realitatea lui. Μπορεί να με διακόπτει όποια στιγμή θέλει. Adică întrerupe-mi orice moment și vreți să întrebați ceva pentru aceasta. Eu am o întrebare, pentru că s-a făcut paralelismul între violență și consumul de droguri. De la ce vârstă începe acest paralelism? Ηλικίες, υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στη βία και στο ναρκωτικό. Σε ποια ηλικία δηλαδή? Στην Ελλάδα η χρήση ναρκωτικών, αυτών των ναρκωτικών, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι... Să clarificăm ceva pentru aceste droguri. Ότι πλέον τα ναρκωτικά μπορεί να διακινούνται, ακόμα, να τα φέρει ο άλλος σε μία μορφή σαν λουκούμι, σαν σοκολάτα, σαν καραμέλα στο σπίτι, όταν μπει σε αυτή τη διαδικασία και ο γονέος να μην ξέρει τίποτα. Ξεκινάνε από τα 12 περίπου. De la 12 ani începe această utilizare care este asociată cu violență, pentru că se întâmplă un lucru foarte important, au formă ele de ciocolate, de bomboane și părinții nici nu-și dau seama că copilul utilizează aceste substanțe. Διακινούνται με το Darknet. Ναι. Știți că se vin și se cumpără prin Darknet. Που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ούτε να διακινδυνεύουν οι διακινητές, μπαίνουν σε μια διαδικασία και όπως σας είπα μπορούν να τα φέρουν. Adică comercianții deja au început să dispară, să devină virtuali. Da, Valentin. Vreau frumos să spuneți aceste legalizarea drogurilor doare. Υπάρχει συζήτηση. Υπάρχει συζήτηση για νομιμοποίηση των ουσιών. Τι έγινε τελικά με αυτό το ζήτημα? Εδώ θέλω να πω ότι να νομιμοποιήσουν ποιες ουσίες καταρχήν. Care din substanțe? Να ξέρετε ότι, μισό λεπτό, να πω ότι για την πολιτεία, την εκάστοτε πολιτεία, παράνομες ουσίες είναι αυτές που είναι σε μια κατάσταση των παρανόμων ναρκωτικών ουσιών. Pentru fiecare stat există o listă care sunt aceste substanțe ilegale. Εδώ συμβαίνει το εξής το κακό, ότι οι άνθρωποι οι παράνομοι που ασχολούνται με την κατασκευή και εμπορία ναρκωτικών μπορούν στα σύγχρονα ναρκωτικά, αλλάζοντας τη χημική του σύσταση, να κάνουν τα ναρκωτικά μη παράνομα, να μην είναι παράνομα. Problema este că chimia permite astăzi să se transforme
drogurile din lista de ilegale în lista de egale. Και εκεί είναι, συνεπώς τι να νομιμοποιήσουν. Ξέρω, έχουν πει ότι να νομιμοποιήσουν τη χρήση της φούντας. Δεν ξέρω πώς Ναι, το λέτε să εσείς. folosim hașiș. Spre exemplu, să se facă eliberarea. Da. Da. Τι λέει? Το hașiș, λέει, τι θα φέρει αυτό. Εκεί είναι το κακό τώρα, ότι μένουμε, συνήθως η πολιτεία ακολουθεί αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα. Και εδώ φαίνεται ότι έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Statele au rămas foarte mult în urmă. Astea sunt de suprafață. În esență se întâmplă alte lucruri jos și nu aduc rezultate care se așteptau. Ξέρω ότι Scuză-mă, adică nu putem să facem un paralelism între legalizarea care s-a făcut și rezultatele pe care le vedem, pentru că mai sunt multe alte lucruri în spate care Δηλαδή δεν μπορούμε influențează. να πούμε ότι ένα παραλληλισμό ανάμεσα στα νόμιμα και στα παράνομα, γιατί τελικά περνάνε από νόμιμα σε παράνομα συνέχεια. να ξέρετε ότι τα σύγχρονα ναρκωτικά γίνονται από πρόδρομες ουσίες. Πρόδρομες ουσίες είναι αυτές που τις βρίσκεις νόμιμα στο εμπόριο. Από νόμιμες, οι οποίες με κατάλληλη χημική διαδικασία μετατρέπονται σε αυτά που ακούμε. Κάποια στιγμή έκστασης, άις, Pentru că cele care folosim σίσα, όλα. astăzi, toate aceste substanțe care folosim, ele provin din substanțe, materiile prime care sunt legale. Combinațiile chimice sunt care se modifică și le transformă în... Αυτό είδαμε εμείς και λέμε από το να μπούμε σε μια διαδικασία να λέμε αν νομιμοποιούμε ή όχι, καλύτερα είναι να οπλίσουμε τα παιδιά με δύναμη ώστε να μπορούν να λένε όχι. Και το κάνουμε αυτό δημιουργώντας υγιή πρότυπα, κυρίως με αθλητισμό κλπ. Motivul pentru care noi am început această inițiere să ne ocupăm cu copii care sunt copii sănătoși este că am văzut că această luptă în spate care se întâmplă cu producerea acestor substanțe este o luptă mai dificilă și trebuie mai bine să nu mai avem utilizatorii noi. Să-i creăm diverse situații, diverse argumente, pentru că sunt alte valori în viață. Τι μέτρα... Ναι. Τι μέτρα έχουν ληφθεί στην Deci dacă Grecia există για την în πρόβλεψη. Grecia care au ajutat la prevenția consumului de droguri. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι η ελληνική κοινωνία έχει σοκαριστεί και η κυβέρνηση, όπως είπα στο Suntem într-o stare ξεκίνημα. de șoc ca societate, zice în primul rând. Și Ξεκίνησε- guvernamental. Καταρχήν, να ξέρετε ότι στην Ελλάδα, δεν ξέρω εδώ, ότι όταν ένα παιδί έχει παραβατική συμπεριφορά μέχρι τα 15 χρονών, υπεύθυνοι είναι οι γονείς. În Grecia, legislația spune până la 15 ani, orice comportament ale copilului ilegal, răspund părinții. Da? Μέχρι τα 18 είναι συνυπεύθυνοι. Până la 18 sunt amândoi responsabili. Da? Ναι, δυστυχώς όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι Dar din păcate ceea ce vedem, τα μέτρα όταν φτάσουν να ληφθούν μέτρα, που σημαίνει ότι θα μπει η αστυνομία, συνήθως το παιχνίδι για τα παιδιά είναι χαμένο. dar când în această luptă intră poliția în joc, jocul este deja pierdut. Omul este pierdut, adică. Să agoniști în acanurile. Καταρχήν αυτό που και μόνο ότι είστε μέσα εδώ σε ένα Și faptul φόρουμ că τέτοιο, sunteți într-un forum ca asta, θεωρώ ότι είστε στο σωστό δρόμο. consider că sunteți în calea cea bună. Το σύνηθες είναι ότι ίσως είναι η κοινωνική μας ζωή πλέον έχει μπει σε άλλους ρυθμούς. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στη δουλειά και φυσικά δεν μπορούν να δουν τα παιδιά τους. Asta este o societate pe care o trăim. Αλλά το χειρότερο, μπαίνοντας στη rău ζωή este- το κινητό, Intră mobilul în viață, μπορεί να είναι οι γονείς όλη τη μέρα στο σπίτι και να είναι και οι γονείς και τα παιδιά σε ένα κινητό χωρίς να έχουν adică καμία επαφή. comunicare, a ajuns cu telefonul mobil să comunicăm și în casă numai cu el, în interiorul casei.
Λοιπόν, θεωρώ ότι καλά είναι, μάλλον προσπαθούμε εμείς με αυτό που κάνουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς που έχουν τον περισσότερο χρόνο στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Ceea ce încercam noi să facem cu inițiativa noastră este să sensibilizăm părinții și cadrele didactice. Εάν ενημερωθούν σωστά οι γονείς, αν ενδιαφέρονται να ενημερωθούν Dacă se interesează, în primul rând, părinții să fie informați, că acolo este o chestiune, και το βασικότερο οι εκπαιδευτικοί, și de bază sunt cadrele didactice, πιστεύω ότι είναι βασικά βήματα αυτά. Είναι βασικά βήματα, sunt mișcări de bază. αλλά βλέπω ότι τουλάχιστον σε εμάς εκεί στην Ελλάδα υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά το πόσο είναι ενημερωμένοι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή, Problema δεν la είναι noi în όσο Grecia, πρέπει. o realitate, este că avem cadre didactice neinformate, nepregătite să facă față. Da. Και το ίδιο είναι και εδώ. Ναι, το θέμα είναι να ξέρετε το εξής, ότι όταν ο γονιός Când părintele αντιληφθεί ότι το παιδί του έγινε χρήστης, când copilul lui έχουν περάσει utilizează, τουλάχιστον 1-2 χρόνια, που σημαίνει ότι ακόμα και να βρεθεί τρόπος να απεξαρτηθεί, έχει χάσει την πορεία, την παράλληλη πορεία με τους συμμαθητές του. e faptul că când află părintele, deja copilul e de mult în acest joc înăuntru, da? Și începe și alte probleme paralele cu asta. Ok. Pe net. Εάν υπάρχει, λέει, στο ίντερνετ κλειδιά, λέξεις, όπως είναι για το τερορίσμ που τους πιάνουν αυτούς, εάν υπάρχει στο net για τα ναρκωτικά κάτι. Σας μίλησα προηγουμένως για το Darknet, στο οποίο V-am spus de Darknet, επειδή τα παιδιά αυτής της ηλικίας σίγουρα είναι καλύτεροι γνώστες της τεχνολογίας από τους γονείς, pentru că copiii sunt mai buni cunoscători de tehnologie decât părinții, μπαίνουν μέσα στο Darknet και από εκεί και πέρα ο γονιός δεν θα καταλάβει ποτέ και τίποτα. Το θέμα είναι, σας λέω, θεωρώ ότι ο γονιός μέχρι την ηλικία σε εμάς, μέχρι τα 15 χρονών, αλλά σε εσάς άκουσα ότι είναι τα 14, κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, ότι καλά κάνει να κλωνοποιεί το τηλέφωνο του. Αν θα δώσει τηλέφωνο στο παιδί, να το έχει κλωνοποιημένο. Δηλαδή να βλέπει τι κάνει το παιδί μέσα. pentru noi ce avea rezultate a fost clonarea telefonului copiilor. Și cu asta, adică am intervenit noi și la telefonie mobilă, să clonezi telefonul copilului, adică să ai oglinda, mirror la telefonul copilului tău. Câți Să vezi dintre ce faci. voi ați făcut asta pentru copiii voștri? Δεν ξέρω αν υπάρχει How we can do κλωνοποίηση. it? Όταν λέμε κλωνοποίηση, δεν λέμε πάει να πάρει ένα τηλέφωνο και να ξεκινήσει να το κάνει κλόνο. Να έχει τους κωδικούς, να μπορεί ανά πάσα στιγμή να βλέπει. Αυτό εννοώ. Adică el zice și dacă nu poți să-l clonezi, că există să-l faci mirroring, atunci să ai codurile de acces al telefonului întotdeauna în mâna ta, ca părinte. Din punct de vedere